जलपा खुप मल्टीपर्पज प्रालिया निवया नेपाल भाषाया व्याकरण सभा दुगु ज्याजो चपा छिता लसकसय नाचना जी शकुन्तला सुखेन दुखेन छि निवा तेगो मुनेगो मंका छिहे चपा छेख अलि वे चपा छै नेपाल भाषा खया थिति हने बहपि व्यक्ति पिङ बना वेक पिन गो हे नुग दिनिया खनि निकने येगु ज्याजो जी अलि थौन चपा छै छम पहा छाया दि थुंकु कुदु वेक चाहिँ निद निहनिसे चाहिँ सांगीतिक क्षेत्रकी आबद्ध ज्यादिमा सम सक्रिय नेपाल भाषा खे नुग कोसामा अलि मध्य कपला न्याका चनादिमा हने बहमा भाजु ज्यादि अलि वेका यता चाहिँ छिसा छम चोमी कथा छम मेहालामी कथा कलाकार कथा अलि छम संचारकर्मी अलि पत्रकार जकमककी सेनामी कथा न मसिका दिफै वेका ज्यादि कलाकार नप नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दपुया केन्द्रीय नाय सुरजवीर बज्राचार्य जासं वेका यता नचपछे लसकसया सुरज चपाचे छित लसकसद एकेको सुभा हजुर ठेक्कसै बेले छि तस्कहे व्यस्तताया बावजुद न अति सक्रिय छौना छौ चाहिँ ज्याके चाहिँ आबद्ध ज्याचना दिगदो थौकने चाहिँ छुके बिजी खछि खला व्यस्तता दिवे सक्रियता खता सक्रियता दिवे व्यस्तता खता थौकने अथयो नियमित कर्मला दुगया जुल इमेज च्यानल से आबद्ध अले अन चाहिँ नि खेबा सँग ज्याजो न्याकी उपरि ज्या अले रेडियो सगरमाथाले से आबद्ध अन नेवा भाषा ज्याजो न्याकी उपरि ज्या हजुर एबी ज्या निरन्तर जुल अले वो बाहेक न सांगीतिक खछि सँग धेरै थेस्नु उगु खेले निरन्तर अले अनलि पनि वा पत्रकार आस्य दबु पाखे गु पत्रकार चिनेवा पत्रकार पनि गुनि ति छगु अभियान यहाँ सँग दु उगु अभियान या थुगिले नेतृत्व यजिमान दु उले खन जुल तत्काल यो खला खसा छौ म्युजिक भिडियो नुगु पिदने तिंगुदु हजुर उदैको श्रावण 2 गते शनिबार दिने अले मेउ दुयु चोयौज्या जुगुदु चोज्या कथा या मेउ मिन पिदने तिंगुदु सांगीतिक खेले हजुर अले अनालिपा पत्रकारिता खेले सक्रियताले दयत त व पत्रकार एकता या निरन्तरताले दयत त हजुर केन्द्रीय स्तरीय नयाँ भाजु ज्याचना दिगुदु पत्रकार नेवा पत्रकार त्यो त क घ्या त चाहिँ छुछु ज्याजो चाहिँ ह्याना चाउँदु नेवा पत्रकार त ढाखत गतिकी छिस भाषिक रूपमा न भतिचा छि मूल धारे लाला मलाला दैगु न्या सहयोगले नापांगु न्या सकथ बोलनिगु ख अले नेवा पत्रकार त ढाखत गथे थयु मातृभाषा थयु मा भाइ नितै जेपि पत्रकार त न जुल मा भाइ माध्यम पत्रकार त येपि जान पत्रकार त न जुलसा खे भाषा भए इंग्लिश भए मे अनेक भाषा जुइफु तर नेवा जुगु ल्याख जन्म नेवा जुगु ल्याख हजुर नेवा पत्रकार जुपी वेक पत्रकार पिनिगु नीति थुगु संगठनीय स्थापना जुगु जुला अले थुगु संगठनीय स्थापना छ्या जुल दैगु विषय न गतिका नेवा तेगु सहेन गुब्ले थुइ गुकथ थुइ नेवा तेगु सय त संचार माध्यम गुक्त थाबी दैगु न सगु न्यस नेवा तेगु थिति आन्दोलन अले उगु आन्दोलन या समाचार वइमुखु हजुर उगु आन्दोलन या त संचार माध्यम ध्यान बिमुखु थजागु आफ्नो समाज दुगु उगु दुख ख उगु दुख नेवा पत्रकार राष्ट्र दबु या जन्म जोगु ख आ जन्म जुइ रुंकाली दगु पत्रकार पि बुलु मुनिगु ज्या जुइ रुंकाली अब पत्रकार पिनिगु एकता लिसेस्तु पत्रकार पिनिगु क्षमता यु खना वइगु जुला अले न पत्रकार पिन त छुन कथा या माली भले सकले नाप दनी मालीगु अवस्था वलगार आस सकले नाप दना छमेसे त जुइगु दुखे सकले छवा ज्या हजुर ग्वालिया थिबो हजुर ओ कथा या अभियान निरन्तर ध्यान छंगुदु थो अभियान न अब निन्यागुनी अप जिल्ला पि पासपि थुगु नेवा पत्रकार राष्ट्र दबुली दुथ्या दंगु गुदु ओले अख थो अभियान निरन्तर जुया छंगु याना गुदु नेवा पत्रकार त्यासाठी नेपाल भाषा पत्रकारिता येपि चाहिँ सदस्य जुगु खकी गैर नेपाल भाषा याना न ठिठी मिडिया हाउस चाहिँ थ नेवा जुगु कारण ज्याजो न्याका चना दिपि न ठुके दुथ्या कि मखु नेपाल भाषा हे पत्रकारिता यामा दैगु छुदु ठुके मखु अठिमरु जन्म नेवा अले जन्म नेवा जुगु ल्याख वेकै कर्म नेवा भया म जुइफु पक्कै न तर जन्म नेवा जुल नेवा जुगु ल्याख नेवा अले छम पत्रकारिता खेले सक्रिय म व्यक्ति जुल पत्रकारिता खेले क्रियाशील म व्यक्ति जुल लास वेक नेवा पत्रकार आस्य दबु दुज जुइफै ओ ल्याख मा भया माध्यम सेवाइना छम जके जुइमा दैगु मन त जन्म नेवा तर न्यागु भाषा सेवाइना छ बि न जुइफु गथे संसार तिथि देशे छना तिथि भाषा इना छना दिपिन जुइफु तर नेवा जुगु ल्याख अले पत्रकारिता खेले सक्रिय जुपि जुल्ला नेवा पत्रकार जुला ओ ल्याख नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुले दुजा जुइता न फयख हजुर पक्कै न गु सीमितता मन त व्यापकता दुगु किसिम कारण चाहिँ नेवा तेगु बुख त चाहिँ समेटे जु दुके मारुले
नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुरगा छवाजी रुंगाले नेवा तेपरी स गुख्न पिथनी गुतैगु न्याब्लेन छगु चिउता जुया छौदो छुन विषय आगतिकी नेवा तेपरी जात्रा युपरी ख नेवा तेपरी संस्कार परम्परा यु खला अवश्य ध्यान मुपरी विषय जुल वो बाहेक नेवा तेपरी अधिकार ख या विषय वइ नेवा पत्रकारिता अधिकार विषय या खवइ अले नेवा ते थिथि दुःख या विषय खवइ अज्यागु खवइ बले नेवा पत्रकारिता स छुयुनीति छगु संस्कार नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु या स्थापना लिखपा विकास जुगुदु बोले ख नेवा ते मुद्दा नेवा पत्रकारिता स यामा न्याउने मा छिए सक्रिय जुइमा छिसमय त्यता छ मेपिनला अठेन प भरिस अलग बिचाए पिन जुल गतिकी संकुचित घना बिचाइना बिफु अनेक कथा बिचाइना बिफु तर छिगु दुःख छिकेदु बोले ख छिगु विषय चुएगु जिम्मेवारी देगु छिगु खरगा जुया छौदु थोइले वो कथा संस्कार बाल्ना छौदु अझन यामानिले यो कुदनी तर जुया छौदु जी थगु मातृभाषा जिस पत्रकारिता यही बोले जी राष्ट्रिय भाषा धकागु खस नेपाली भाषा त छन् दुथाका तौदो ओ इले चाहिँ वो अवस्था चाहिँ उपेक्षित जुइमागु दुकिमहरु ले नेवा पत्रकारिता चाहिँ उपेक्षित जुइमागु दुकिमहरु कथि रिपोर्टर कथा बिचायाबले थन नेवा त हैन नेवा त थासन रिपोर्टिङ एबले समस्या मन्त परिस भाषा नेवा पउ थौको नेला सुन्दरता जुला वाला एकदमै मावरी चीज जुला सुना सोनी गल रिपोर्टिङ यही ओ रिपोर्टिङ यही बले सुयु नेवा पहवल लास अप विश्वास थै निना बिपिन त अप विश्वास थै तर स्टुडियोले सुना नएबले वो नेवा पहवल लास हान वो कथै अभ्यास सिके मर्ने नेवा पहवल लास थोप मजु थै थ्यापडी गु चलन दु ओ कथै अभ्यास भछ कम्तिनी मेउ पहवेबले पास्क म पाछि परि वो सय मरुपरि ज्यान छिपरि भाषा परि चाहिँ सिधैको अनुभव जी कथा यो परि वो छिपरि स वो व्याकरण छिपरि वो मा आख बा आखले वो आ ट ठ ड ढ अनजि स पिकेबले वो स वे चेबले त थ द द नचोइ बोले ह भरि चाहिँ दादा अफ हो थो भरि चाहिँ मिले मजुल थो प्याची मजुल भ्याला काम के भाषा जाजो न्याकबले सिउ खजुला अनि वापस न्याकबले छिस बालक न्याक फुजिला स्टुडियोले यो कथै अभ्यास मजुया छन तर रिपोर्टिङ यो ल्याखला यो अभ्यास छुला न्याथे जुसा भाषिक रूपमा विभेद जुइ मजुला अले मेउ दियो संचार माध्यम दक्को थास दक्को भाषा भाषी पिनि खम्पिदनी माला संचार माध्यम दक्को भाषा दक्को भाषा भाषी पिनि दुथ्या माला ओ दैउन नेवा पत्रकार राष्ट्रिय द बुइ पनि सख समावेशीकरण अन्न अनुभव जुइ माला गथे नेवा त दुखै बारे कोनिउ ख देउ खसा मेबस मुथुए फो विषय गुब्ले मुथुइ फो कथे मेजु पिनिउ ख भाजु पिन छौ अनुमान जे जुइ थाटेस्नु नेवा त खन मेबस मुथुइ फो छिस पहाडे छ पिनिउ ख मुथुइ फो एकदमै विकट थासे छ पिनिउ ख मजुइ फो छमा पासा छौ रिपोर्टिङ लागि छवा बिका छौ थासे उनी त कातै पनि सिउ कल्पना सिमेसिको तापावरी विषय जुफु अझ अलग अलग थासे अलग अलग कथा यो पनि अनुभव त यो जुला अन गु कथा दक्को थासे पनि प्रतिनिधित्व छौ संचार माध्यम या पनि जिम्मेवारी दै ओ जिम्मेवारी फुंके मा दै कथा ध्यान आकर्षण छिके दुए जुला कन नेवा भए त थ्याबिया त वाला एकदमै बालावे जुला थ्या मुबि थासे थ्या अझ गेना बालको बीके फै उपिको थाय अनुभव छिबरी अभियान त निरन्तर ध्यान छौगुदु जसा नेवा भए संचार माध्यम या भए कथा छिस कति छिसमे थकाली पिन्छ या अभ्यासु कारण थौ नेवा भए सामान्य छित तल एकदमै बाला परि संचार माध्यम भए कथा तल ओके त अझ व्यापक नीति सकल नेवा पत्रकार त अले नेवा पत्रकार त जको मुख थो सकसिउ नीति नेपालले दुपी सकसिउ भए थोगथा संचार माध्यम थ्या द तरगाता आशा सकिसिन थगु भाषा सुस क्याखनी बिखनी अझला थगु भाषा बिबले दक्ले बालाको थुइ नुकले थि दै गए थगु मा भाषा गा थ्याउ चलन्दु ओ तथ्यले जिस लोमंका तल दिने ओ तथ्यन लुमंकी मा सकिसिन लुमंकी मा नेवा भाषा नेवा तेपरी बारे कोनिबले नेवा त एकदमै थि नेवा नेवा त जकमको थगु मा भाषा छुन ख निनि दत दासा हरेक भाषा प्रेमी पिन्ता चाहिँ वो चाहिँ तस्क हे इफेक्टिभ न जो होनी थौमा भाषा निंक्यु च्या जुलगा दासा वो एकदमै जित मान्याउ थे अनुभव जुइ जति कि थन सुनाव्या छिसा मोमसिउ तर नेवा मुखो अले जोजलपा त्याबि लासा छिउनीति एकदमै आत्मीय व्यक्ति जु थेला ख भाषा दियो अयो मान ख अयो माया ख वो सक्सन थुइकेमा थो देशन राज्य न थुइकेमा एक चीज त अले दखु निकाय न थो विषय थुइकेमा हजुर पक्कै न थगु भाषा या मायामती नै नीति छौ जिम्मेवारीपूर्ण ज्या एना चना दिएको दु अले वही जिम्मेवारीपूर्ण पदेन छि चना दिएको दु छि नयाँ जकमको थिथि संसक्सन आबद्ध जु तका थै दिथुंकुला
ठठेना ठाउँ कने छमा सफलमा पत्रकार नाजामा पत्रकार थका भैँसिका देखेको छोलेला चिरहङ्गु यात्रालाई पक्कै जुइमको यात्रा गुको ठाउँ चाहिँ यहाँ त छ्याचै चिसा थो पत्रकारिता त हे थगु लजगाका ठाउँ चाहिँ लिया दिया थोखन ल्याबले दक्ले नापाला सोनिगा साहित्य पाला छनावे वो यो उगु इले क्याम्पस थिथि सोनि साहित्य पाला त दु उली सक्रिय मजुल गन ल थायन मरेनला अतिक दुखद तर उगु इले क्याम्पस वो साहित्य पाला त दु अले वो साहित्य पाला खे नेवा त अगथि नेपाल कमर्स क्याम्पस जीवना अन सोनिगा साहित्य पाला दु अले वो सोनिगा साहित्य पाला पाखे दे छगु दपो पिथनि चलन अले सांगीतिक मेयुपडी धेरै बल्ला थो 52-53 साल वसिबेन यो दिनाजोंका दिनाजों उब्लेन वो सोनिगा साहित्य पाला झ्याक्यु नीति न उब्ले कोशिश हान उब्ले अन्न नायक थन अन्न छौ कार्यकाल जाइना अले सल्लाहकार थन चना जाइना अले वो सोनिगा साहित्य पाला खे जाय यानो इले छौला पत्रिका पिथनी माला पत्रिका पिथनी नीति सुना सम्पादन ह्याबले आजुप्री नाय जो आस्नु इले जिम्मेवारी चाचा इला थय त लाउला अले नेवा भए बनिमाला नेवा भए बनिउजको मुख्य अझ योको बालक बनिमाला नेवा भए पनि व्याकरण सिकेमाला दक्को नेवा भए पनि बुलिन अब साहित्य सृजना जी उगु साहित्य सृजना बारे बनिमाला थोक त सोनिगा साहित्य पाला खे सुनुले दक्को छक्ल सिकेमा पनि वो अवस्था एकदमै मेहनत न याना अले वो मेहनत यार हुँगा दे छौ दपौला पिथनी मागवे जुला ट्याबले मिडियाला अन्न अनुभव जुए जुला अले वे तचा जुया हुन अनलिपा प्यावे हुँका भिन्तुना सचिरका छौ 100 मेगाहर्ज ज्याजो न्याका पास्मी जाना अले ओके ख्याबछि निपछि अले मेमेउ स्वास्थ्य सम्बन्धी कानुन सम्बन्धी थजाको आफ्नो ज्याजो त ओके दु ज्याको ज्याजो न्याकी ज्यान ह्या त अनलिपा रेडियो सहर माथालिसे नेवा भाषा ज्याजो न्याकीको ज्याउन अले वो बाहेक मेरो प्राविधिक थयुपरि जान जुया छन अले न लिपा इमेज च्यानल मनु मागे त अन ज्यायो नीति अले जिना वनी दुई मथि लुला अले जिना वना जिला नेवा बा लाना सुनु परि अझ नेवा भए बालक लाना सुनु नेवा भए बालक बना सुनु अले उगु इले सुरुया इले नेवा भए लामा दुईवे मथि जुला याथाना नेवा बा लाना सुनु जुला आखे भाषा ज्याजो न्याकमाला हजुर अले इने च्यानल बनुगा अन्तर्वार्ता बिबलेला सामान्य जुला वेक मिस उगु इले न्यून खेबाला युगे छ अर्का न्यू खरा हजुर वेकअप इन द चिज जुला समस्या मोरु खेबा लाइबले नेवा पहन मोरु खनि रहे वेकअप इन द अनुभव जुला नज वो भाषा युपरि खौ थे खत थ बोले आखौ छ मौका अन चुला त अन वो भोता चुलाबले अले लिपा ज्याजो न्याक्यु ज्याजुला तर सुरु गथे हाथ हमेशा न्याबले नावे आस्नु पा खेबास ज्याजो न्याक्यबले दथि ब्यार हाउ छौ छि र कथा ब्यार हाउ छौ बानी जुला यस्तो भयो बा उस्तो भयो मन त सम्मथु हो हजुर ब्या राउ छोराओ मोथु अले वो ब्या राउ पनि वो फिडब्याक वाला वो फिडब्याक वे हुँगा अले हानो र राउ पनि मान्छुलका हजुर छाना सो वो सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज याना अप्छा छौ र न्याथाना वो चिसम बिचाइबले तार से र वो कथा यो पनि बानी जुला अले लिपा वना बानी मन त्यसमा तारुगा वना बानी तनाउन लिपा इमेज निरन्तर जुला अब दिउला 64 साल अनन्छे निरन्तर तिनी रिपोर्टर्स डायरी राला जनसरोकार ताल जीवनका रङहरू दाल व्यक्तित्व दाल अथवा एक किताब बोल्छ थुमी ज्याजो त निरन्तर जना छौं वो ज्याजो न यो गु ज्याजोले ला हजुर लोक भागु ज्याजो त हेजुले यो ज्याजो न येको बोले आखा निरन्तर ज्याजो अले म्यो सो ज्यान एकदमै महत्व परिजा चुयो ज्यान पत्रिका नीति चुयो तर करता छ थयो छ धेरै त्यस्तो व्यस्तताका कारण सुना त हेभी ल्याब अले भति सक्रिय जुइ थिएन अपनी अवस्था हाइको छ अभियान ज्यासन हाइको चुयो लागि खबर होला हाइको वनिमाला खबर होला हाइको छोला गजल यो पनि माग जोला गजल छोला अले अनलिपा स्टुडियो पाखे फोन वे अले मिमाउ तेका थयो पनि खजुला मेचोला अथेका अले पत्रिका नीति लेख्यो पनि बारे न थो विषय छौ 10 जु थयो पनि खजुला अन वचोला हजुर थमेस्या तयार ज्यासो आस्नि चुयो ढासिबेन गन थाल्ला छ अले थोली गुली टाइम दु थाल्ला अथौ बनिए मा अथवा कनेतको दशका अथवा कौस्तक थाल्ला अले व टाइम व अथि छिब्री गुली ई दु थसन लियु मकी अवसर वला उके त क घना यो कथाए छिगु चाहिँ प्रतिभा प्रस्फुटन जुजु व खला वन याना तर आयु स्थिति चाहिँ अर्जु आउनका आयु स्थिति सुना थाल्ला छ
चुयो थे जुया अले जिं यो पास पिन त छसमे को थकाली पिन त थाना दया छे छैना चोको ख गाना तया सारा स अरे जुया भन्यो अले आ वो ठेक फेटुना चुए दयो परि वो चाहिँ बस थाको थे थई परि वो निछि परि जायु कारण अन उखि तुके बाजे सुनिबले अले वो कथा यो बेसताय बाबुजुत न छि चोमी कथा ना जा ढंको बोदु ना जाउ दिन असा ये को पिन्थु हजुर कोशिश निरन्तर जुया छौ दु गहिना चाहिँ वो म्यानेजर ना दि गुइले चाहिँ चया दिले जित चुए त ठ्वे इदिउमा माला गुबले तक भित्रमा थुबले तक भित्रमा अले चुए सुरजिगा हजुर अले चुए सुरजि दियो सुरु चेबले छुछु दिमागे दुख त को छ्यो अले उके त रूप बिउ हानसको मिलेना रूप बिउ अथे अले थ जिमेजु युनस हो जाजो दु अले वो जाजो रेडियो एकता हो जनसंचार रेडियो पाखे प्रसारण जिब्री जाजो अले वो जाजो स्क्रिप्ट याना अथे स्वेमाली ब्लेना अथे जुका अब न रेडी जी अथवा रेडिया माला अर्जुला अले टाइम तेल्ला अले वो चोया त स्वे परि हो थमे हा चोमा लासो चोय वो ठक्क टाइम तेका पछन निवाज के जिउ छौ बामला बानी ख धन्न चोय फयासन वो ठीकै जो जुला हजुर तर वो जुया भनेका वो छौ तो इनो हैन यु परि बच्चा व्यस्तताको कारण हैन हजुर निरन्तर चोया अतिसा बाहेला ना चंगु दुली चचे बाहेला ना चंगु या फया चंगु हजुर थोय इले मी पिदनी परि मे दु थोय इले आम्ने मेउ चोय जाना जुया चंगु अले गुलिना मेछि गुन्याना गो दु चोयागो पटि चाहिँ नुगु पह प्याव कि संजना चनुसिया चाहिँ भिन्दै खन्दु मला एक्सपेरिमेन्ट यागु किसिम चोया दिगु ख कि ठो माला चंगदु तका चाहिँ चोया दि ख गथिना चाहिँ वो मेउ रचना जी कथे कि चियाठो बुन्दी मे हेजुल अले मचा मे हेजुल धाला जिता नेवा धागो मे जुल ज्ञानप स्टाइल जुल गथिना चाहिँ रचना जुल पिमे त एक्सपेरिमेन्ट न खदा हजुर अले वो परिस्थिति चोकिउ न खदका परिस्थिति चोकिउ दियो ज्ञानप स्टाइल बारे खना खसा जितो में कोरियन में निंगुबले जीवन या अपसन ताउथे जो जीवन में जिताबले हजुर अले वो सोला भन्नु भया एकदमै निवा भाषा सोवर हे ता थे जुला तर छिउ थे जो परम्परा म खाना वो न्यू लाइन अथवा पिंगु लाइन जो परम्परा म मेला पुरा बाखो थे जिउ हजुर वो एकदमै ताख में जुल्ने वो छ बाख वो स्थायी जके न छिनखु लाइन दोवा अले गरे सव अठे छुयोरगा थई कम्प्युटर जन्तना वो छुयो सूर्यनो सूर्यनो बले जियावना अले जियावना अले लिपा जियावला मयावला न आ थई परि ज्या छौ थमे छैन नाच्नु रेडे अले लिपा थई परि बारे छौ मनु त्यसमा धारणा त यातै वो धारणा अलग ज्ञानपु स्टाइल याबले हानो थई त ओके असर जुग जिउ खला छ्याउ देख्ने जुल तर अले वो इमेज छ प्राविधिक पासै परि सल्लाह कथा चाहिँ ठीक जो मतलब न्यावा समला मखो तर ग्यामार गाता या इमेज वे रेकर्डिङ स्टुडियो रेकर्ड यानो को हजुर प्रोफेसनल वो स्टुडियो लेन मखो सकस निका दिला ज्यो छन्त खसानी से थोमन्ने स्वा होला दसा छुजुल छ हे न्हने वल्ला पौचोया मतिनाया छन्त बित जीवया तुति खात कथु सुत छुजु कार्य छुयागु गथियाना मन याख वैत धागु छुयागु हाना म धुथे जुल वेथे जुल छुयागु ने तोनी मनमन्त वनि मनमन्त छुयागु धारे छुयागु थो माने छंगु हे नादु चाहि के त मिचान दादु वो माने जितलुइ किरे छ मन याख थुइ किरे छ मखु साथो हंसार तोता जीवने वने थोला ज्ञानपु स्टाइल मे तयार जुला लयसना चिना दिउ खट लेला व ग्याङम स्टाइल जुला हजुर लेला ग्याङम स्टाइल न्या मे चोइ जुला अले अनलिपा थोमे वे साइवे भिडियो ग्याङम स्टाइल हामी भिडियोले सिंग केना तयबले वो छक्लो गायब का सारा से कॉपीराइट कारण तेकी मोबिल अलेलपा लिरिकल भिडियो देखा तय अरे लिपा ओके प्रि रेस्पोन्स निन सुनु लिपा गजब पालो रेस्पोन्स हो मचा निसी पाको उमेर ताकि त नुग्ले ठिला अले जी बिचाइनु या बेला हामी कम अझ तो नु पुस्ता या बा मला अले नु पुस्ता यो दथि ग्याङम स्टाइल एकदमै ये कोला खसा थुके नेवा मे सब देखा उमी न नेला छ नेन्दा छ कम से कम नेवा भए प्रति न छु भावना दैला उलिएका आस नु पुस्ता नेना बि दइ प्रि तर वो नु पुस्ता नीति जग सीमित मजुला
दक्को सित यो परि मेजु आउन हरेक खासे यो परि मेजु आउन मेपिन छ न नि मेपिन तल कोरियन नेवा छु मतलब छितासँग मतलब दोजला तर एकदमै येको मेलेला त व जो जीवन या छौ कथा या ओके युपा वो मे हौदु एकदमै टर्निङ पोइन्ट है जोदु अब थालजित नेवा सजल महर्जन या छौ दुःख दयो नेवा भा ल्यामो छ हजुर नेवा खत हरेक नेवा त तरङ्गित याना दिगो यागुपट्टि मेथे जि त्याका छिता कथेता एकदमै वो अय कथा रेस्पोन्स होला अझ थमे हा छ या जे तो मे बारे थटे गादा बिला गथिया होला छुबरी छिस कना दिपि गुख वे जुनिति रेस्पोन्स ख वे जुनिति समाज याना नि पिछन धाइजि नि अथेसा ता एकदमै था वो मेन्जना खोयुबरी विषय कनि वो मेन्जना वो म एकदमै जरक जुरको क्वापरी विषय कनि हजुर वो मे त भ्याले कथा थेथि जाजबले नेवो बले सुपरी मनुते प्रतिक्रिया यु ख याना हजुर वो मे थजागु इले वला कि गुगु इले चाहिँ नेवा या भ्या प्रति माया मोह चाहिँ हान जाया वया चंगु इले जुल अले मा भ्या चाहिँ मस्ते त लहलाना मचंगु इले वो गुजुल अले मा भ्या त जिसम मकेमा छु यामा मा भ्या नितिन यामा थगु इले वो निन यगु इफेक्टिभ जो थे त्याका वन खै चिनेवाते के दुनियाला दय दोजुला चिसा वो शिक्षा हजुर म हो चिता त सुनो चिनेवाते शिक्षा कारण जुल प्रतिस्पर्धा कारण जुल मन त्यसमा ठिकी अथे तर जिन थमे सुबे बारे ताउडी खसा जिनेवा भाइको वनम प्रि ख अले जिनेवा भाइको वनो कारण जो खेबा बानतला तैथे जुरता बोले ख सुनो भाइला त थापु विषय मको तर छि अभिभावक छि माबाप इंगे छौ दिमागे गजाउ चन्दासा खेबा लागल लासा जिम मस्त चाहिँ प्रतिस्पर्धा न्हनलाई रहिपति जुल तर वो म हो थयु मा भए टोटकल लासा झन दुःख जुइ एकदमै दुःख जुइ अले अझाको दुःख छुखरका ओ छयुपति मेख त वन छटवा छ जियो पासा पिना पचोने बले थाहे तथे जुया वैगु मा भाषा खल्हा बले हुतु हे गथे जुया वैगु छजिता छ भ्या मसेनारे छजिता छ भ्या मसेनारे नेवा जुइ गुला छम केनारे नख वचख छुख मसिला थुइका बिउरे यमा थ दुने थ हेतन जी लुइका बिउरे यमा लुइका बिउरे यमा लुइका बिउरे यमा ढल जिता नेवा हजुर जन्म निवाजुला हजुर भाषा मसला रीतिथिति मसला लिउनेलाई धक्का छ मेगु हे भाषा खला खला तर जिगु वास्तविकता वइ जिया चंगु दुनि छ हजुर थो मेउ अन्तरा या वे विषय दु लिउनेलाई धक्का छ मेगा मेगु हे भाषा खलाकला यमा यबा छंगु थो ज्या जिता लिउने हे थौ लकला ज्ञा धक्का सकता खनरे ज्ञा धक्का सकता खनरे देया बाखा छम कनरे धीमे बांसुरिया धुन याद थुकी जिगु मन लेतै आला शोजित गुगु मसिका हलिन्यंक नेवाधै हलिन्यंक नेवाधै हजुर मे अन्तरा वय थाइ तर जिस थगु मसिका थगु मौलिकता निवेदन थन हाट्या कठा वया चंगु तर थौ कनेला ख स्थानीय पाठ्यक्रम लागु जुगुदु तर ठुके निहवाला जिस एकै संघर्ष या मागु जनजाति कथा जिको थगुपति लोकसेवा के वसा छ कोटा आरक्षण पाखे चाहिँ जिस थगु थ्या चाहिँ माले मागो अवस्था तकन बोलना चंगुदु ख प्रतिस्पर्धा एकदमै सुखद जुला आला गेन जुला छ नेवा भए पनि पिमेपी जुला छ मेपी सँग छिलिसी प्रतिस्पर्धा यही जुला खैम पकला प्रतिस्पर्धा घेना उनी वो कथा यो जिमावे जुला
तर वो प्रतिनिधित्व छ्या माल्ला छ वो समावेशीकरण नीति माला झुपरी बारे खलाइम परि जु पुचल सु अन मन्त्रगाड हासल जु बारे सुना खैलाई मख्त बोले ख अन प्रतिनिधित्व माओपरि थयुला वजुला आ अन प्रतिस्पर्धा न गथे छिस धेरै देख्ने सु छमेस्न खेबासँग प्रतिस्पर्धा नाच्ने छमेस्न निवासँग प्रतिस्पर्धा नाच्ने आ झि खेबा लाना वो यो 2064 साले निसे निरन्तर रेडियो लाना यो खसाना जिउ नीति योको अज्याको खंगो त दु गोगो खंगो नुहुतिने तर झिना पनि जाइम पनि सु जन्मन से खेबाला त उयो नीतिले वो सामान्य खंगो खता हजुर आ झि वेकन अप प्रतिस्पर्धा या माउदु वेकन अप प्रतिस्पर्धा याबले झि थैके क्षमता बढायो एक खता तर छौ न्याइपु सुन जुइद गादा छ जित तायु खेत भाषा थयु मा भएको थ खेबालाई पनि पास पनि थयु पहछौदै हजुर अले वेक पनि सयु टोन न थयुको थयुदै अले छि आदिवासी जनजाति छि नेवा त्यसमा खेबालाइले ओ सयु टोन न पायो खलाउ तरिका न पायो ल्याख सक्छु नीति भन्छ नु थे ता थे दतायु गथे कि बनी जजो निक्यु न्याक्यु नीति आदिवासी जनजाति स एकदमै बाला तका धाउ चलन दु आ एउटी अभ्यास मन त अले अपैना बर्मुता क्षेत्र देव पनि सयु परिचय ती पछि ते सुनि टिखोजी टिखो नेवा भसन छ्राइबे त छिगु नाइसी चनि जुला छिगु भजन नाइ सुनि अले बोले ख छिगु स ठुइबले यो तरिका पाइ वेक अप इन्यो तरिका पाइ हजुर बोले ख छिस पछि चाहिँ मेहनत याबले मिडिया खसा छि अझ बाला फु थेन ता दन हजुर निमेषा नाप खेबालाइबले छिपडी पछि चाहिँ स्पेशल जिउडी पछि विशेष त्यहाँ दे वो अवस्था न दे आउके नीति मेहनत यामल मेहनत असम्भव मखो सम्भव ख हजुर अच्छा प्रतिस्पर्धा उनी कोशिशलाई या माल गथे कि आ प्राविधिक क्षेत्र खसा छम डक्टरिया नीति अन प्रतिस्पर्धा या खसला अन सकिसन न इंग्लिश अथवा मेडिकल टर्म्स त माला सकिसु नीति नहुजला खेयु नीति न नहुजला नेवाई नीति न नहुजला तामाङी नीति न नहुजुला त कसिउ नीति प्रतिस्पर्धा उले थाकोला अन समान रूपमा प्रतिस्पर्धा र तर छिथा थना प्रशासन निसे मेउ अनेक थासे खेबासँग प्रतिस्पर्धा जुइ अले नेवाते त न मेपिन त न दकस्तन थाकोला भले हजुर होला अले वो मजुइक सकिसन न समान रूपमा प्रतिस्पर्धा याद सक्ने थिए नि होला उच्च सरकार सम्बन्धित निकाय चाहिँ ध्यान बिहेमा एकदमै मरे कम गाउँ विषय ख जे त जिउ देश नेवा भाषा के नोना बिल गाता आशा सु छमेसिन अथवा रेडियो नेपाल नेवा भए यो पनि समाचार ओबले नाप गरे अनुभव जुलजी जिउ देश जुप्री बारे चौता तलगाल अनुभव या जिने नापा हानो अथेला नेवा भाषा समाचार वेसाटी नेवा तेगु खन वइकु जुला समावेश मक्सला नेवा भए यो मिडिया थ्रु भए खला दैथेन तालजी तर गुबले राजनीतिक परिवर्तन यो चाहे 7 साल चाहे नेवा भाषा रेडियो प्रसारण जुबलेला ए देशमा जितन मसिउ हेला अनुभव जुलजी मक्सला सुत मसिउ सुतन मसिउ हे जुला खाली खेबा छौसिउ अले खेबालाई बिज के सिउ थे दि दया न कता जो थे जुला एकदमै हामी पनि मथु पिन तला वो माय मक्त थे जुला हजुर जी ठुसा ठीक जो जी मठुसा ठीक जो थे जुला तर मखो जी थु कथा जित सुचा बिमा त खसला एकदमै बाल त तर थौने स्थानीय तहले छि जनप्रतिनिधि बिन्दु एनो न नेवा अभ्यास मजुला नेवा भाषा सूचना प्रवाह या पनि अझ न कम्ती नै वो दुखद का हजुर थोइले स्थानीय तहन यो कोही आफू तर मजुला छिछको जिम्मेवारी पूर्ण पदचना दिएको दु नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुया नयाँ जिया दिएको दु बलसक्या छिसाव पहलना हेना दिदका अरे हनबिगु छगु मेदानी थौकने चिगु थगु मौलिक पहिचान तजिलजी ननाउना चंगुदु गन पिनी चंगुपटी व ट्रेन चाहिँ नेपाल देशे जगमको थिथि थासे नभए चंगु अहिले नेपाल मिते संजकमको नेवाते संजकमको हरेक नेपाली देश चाहिँ क खाना भए चंगु इले चाहिँ छगु नुगु पहगथन चाहिँ हाक्न बुंदिया मे हया दिल अले वही मे या त चाहिँ ठाउँकने हरेक बर्थडे सेलिब्रेसन के चाहिँ ह्याका चंगु ठुमे सिर्जना गु कठन्जुल खेतला तिरिमेजी बर्थडे बले जन्मदिन खुने चिसा रिलिज द याना दिल प्रकाशन याना दिल होला गथिना चाहिँ सिर्जना दिल वस गर्न कना दिसले चिसा धेरै प्रसंग छ वा तिरिमेजी जन्मदिन बले बुदी बले अथवा पिथनी गात यो जी पछि ग्याउन ख छारा स थइए विषय थइए मे थए जानी पनि जन्मदिन हाना गएना काई थयु न बले जिउ लागि उबले च्योता तर थो ज्याजुन मेजको मक्की अनलिपा ज्याजुले जी मा त तया बाइ त तया वो न छौ कथा यो चलन जुल थेन ताल त थयु पनि ज्याजो छु जीवले जसा थ मा बापिन सुवा कथा दबली थन्यु ओ छौन जुल ओ न एकदमै नेपसो जुल अब बुदिया भित्र मेला जी थौ मेर गाना दाबी महिना थौने छारा छ
थोमे सक्सिन न हाल्यो परि मे कथाए जी स्वीकार्या ना जी हैप्पी बर्थडे टु यु ढ्याउ चलन दया होला जन्मदिनको शुभकामना ढ्याउ चलन दया होला तर छि थैवे मौलिक थै परम्परा दु तौबजी वो हजुर मबी ढुंकला वो कथा परम्परा मरे आउन हजुर अले थो परम्परा निरन्तर जिमा दैन जुला वो इले थो झुंकुयु छप्मे चुयु दुका वो चाहिँ सशस्त्र प्रहरी पनि छौ ज्याजो ओके छौ ब्याले प्रस्तुति झुंकुयु मेसप माउरका झुंकुयु मेसप त चुयु अले झुंकुयु मे वो प्रस्तुत जुइरुंगा अले अनलिपा वो झुंकुयु मे प्रस्तुत जुला सिरियाउन उगु मे त छुया रामती तैले लिपा झुंकु दिउला मन्ते जीवने छक ख थुए त बुदिया मे देके माली रामती तया अले बुदी यु नीति गुली छिस भाव व्यक्त छुछु दाइ छिस बुदिमले गजाको त शब्द दैजु नेवातेहरुका मती तया वो बुदिया मे छुय सूर्यना वन छिउ परम्परा सिमे पाउ दयो वन न्यू पेंगु लाइन्यु अन्तराम हो वो सुइज वसिमे यकुदु मे अजा वो निरन्तर सुवा बिउ कथा भिन्तुना बिउ कथा मे हाली जक मखु ठो ढेंडे वाला कासाना याना दिला जुला हजुर थगु साला जक मखु ऑडियंस पिनगु सालाना छिसा ठो मे नेना दिला नेका दिला गठिना चाहिँ ठो कम्पिटिसन यामा देगु बिचा बोलन थो उगु इले छम पासा तया दिउगा वो मे आला कवर जे कवर यालरगा तया दिला रोबिन्सन कंसाकार अले जुर गाते या वेकल कवर यार हुंगाला थो कवर कासा छौ याले कि सूर्य मतिल्या अले जुगल रंगोल दाजना प खलाना वेक संगीत संयोजन याना दिम छला अले थोमे सक्सिउ नीति जुइमा दयुल्या ख थोमे नुले मदे कुसे छिस मंगल धुने देखु न जुला दकसिउ दिमागे ठक्क चुनि परि ले न जुला हजुर वो छि सुवा बिबले पिन्तुना बिबले प्रयोग जीव दिमे अले संगीत संयोजन वेकलाइना दिउ वेकना प थो कासा छौ याले कि छु दका बिचा तैबले जिउ दैने खजुला अले सिरपायाले ह वेकला छपुमे रेकर्डिङ युपति पालन कया दिला अले उली जुइ सर के अनाउन्समेन्ट याला जिला अले लिपा अनाउन्समेन्ट सुरु जुला अले अनाउन्समेन्ट सुरु जुबले बिस्तार दयावा लिपाला सचिवनी समय जुला अले वो इले तक जिउ धारणा जिउ विचार दियो चाहिँ एकदमै अफिमा भाका त छुए कथा थाकु मजिमा थयु मोबाइलमा भिडियो देखला सिम्पल ट्र्याक आकोला भिडियो देखला अले वो भिडियो छयायो वो भिडियो छया होला वो भिडियो पोस्ट था त अले वो भिडियो लिंक तया बिउ उलिए थय थोकासा दुथ्या त एकदमै अफको यानो न जुला अले नेपु सुना होला लिपा भाकै पि तमादम बडे ज्या होला मेपिला धोया जुला अले अन गथे कि मिनिमम एज र म्याक्सिमम एज गुल तक दुथ्या मरो ठुके भाकाले एज बार त यो मरो तर मिनिमम दे नेपु छु स्टेज ए ठुके फाइनल कम्पिटिसन जो अथवा पुरस्कार घोषणा जाजो नबले अन स्वर दुमा अपूर्व दु हजुर अले न न्यादो दुम सजगता दु न्यादो दुम सजगता निसे करिब छिनसोदा छिनपेद तकै पे नि सोम नि पे मदु भाका पिजगे मस्त सम भाका बेला छौ जेनेरेसन दत्नी छि त अले उल जक मक्की सम मसाइ त तयारी नि छौ परिवार सक्रिय जुनि हैन छौ परिवार यु बडी योगदान दत मचा सम भाका ल दबली थनिमाल परिवारै सक्रिय जुल परिवारै थ्यांकी माल अजेको थयु छौ लकस ओके ददेला अले थो अन फाइनल जुबले अब अपूर्व स्वर जुम त हैन अपूर्वला अब चित लुमा जोर यातौ खने जोर यातौले जोर याछुए मचा अले मचामा वसे मरेको बुदिया मे हालाछौ यो नक्सा प्रभाव दुखनी दैथेन दताला अले वो 121 म सचिवनी छमेसन बोतिकया दिबले वो छ उत्साल जुए जुला वो उत्साल रेकर्ड न जुवन एकदमै नु रेकर्ड जुला अले नेपाल भाषा खेले नेपाल भाषा या संगीत खेले हला हजुर टक्ले नापा खुसी खव अले अनलिपा सिरपा न अन युपावलका सिरपाले न वो दयो नापा छपु मे दयो लिपा न्याफु मे जुला हजुर नापा छ टेलिभिजन यु खजु ख चेस टेलिभिजन यु ख वो टेलिभिजन यु न वन दक्ले फर्स्ट लामेस्त न छव अले अनलिपा भ्यूज अफ दुमेस्तजगे निव टेलिभिजन यु पुरस्कार तयो टेलिभिजन यु पुरस्कार न वो सिरपा न बडे ज्यावला सिरपा नीति मेपि लिरिक्स सिस्टम मेपि व मे छोमी पिनि न साथ दयावला बोले ख छगु ऐतिहासिक कासा कथा न नाकाव्या आला योको अनलाइन कासा जो योको प्रतिस्पर्धा जो तर वो प्रतिस्पर्धा या उगो इलेया छगु नेतृत्व बुदिया भिन्थुना मे कासा या त दुई गुना जुला अमेरिका छौकन दसनो जी अमेरिका छम पासा बोतिके दि अले सिधा त यलो खोपा बोतिके थे जिमथान न पाकाउदु त जाउ छौ माहौल गुद त
लन्डने जो पासपिसा फोन ना आई अन नेवा ते दने दथुई छौ उत्साह जुल बुदिया भिन्तुना मे धयादी था से नेवा तो गुलिन दु दपडा से छपु मे कारण उली उत्साह दया बेला मे देखौ स्वाभाविक रूपमा उली मछि दै मुख उली मछि दै ढाल मति त्या देखौ मक्त नेवा भया माध्यम बुदिया भिन्तुना मे सब दे मार्गा उले के खत मति तैको तर वो मेया शिरपा त्यावल घेरावा संसार भरिया छौ कथा नेवा त गुनगुन्दु सक्सिन न येका दिउ जुल हाला दिउ जुल आतक न उमे हाला पोस्ट या निरन्तर जुया छौ दु तस्का लसता बिउदु थमेन हजुर पक्कै न थजियाको लसता चाहिँ अझ मेमेगो मेनन छिता चाहिँ चुलामा गुलिना मे वया चाउँदो ओ तस्का हे लोका हना चाउँदो आतक चाहिँ छिसा ल्याखना दिउ दुकिमरो गुली गोपु मे चाहिँ च्याइ दिथुन मिचु चाहिँ निरन्तर जु रेकर्डिङ जु दु दोहला पाछो जामे जा पिकना थयो थगो थिले ओकेन करिब चापुचिबु मे दु चापुचिबु मे फुफु तेला जुवे मे जुल हजुर अलेन मेपी पास पिनु नीति न चोयुदु मेपी पास पिनु नीति न चोयुदु निरन्तर चोय जा जासो तो आथुली उली गा ल्याखा पखे बना ज चोराले जगे चोयुदै थिए जाबे ओ तरिका हैन ओ ल्याखा थुली गुली जुलजी वो छो रेकर्ड मारगा मतिलुई तर रेकर्ड या थथे मरु निरन्तर पिदना छौदु आइमिति जी थुली चोया जी उली चोया थाउसी बेन जिउ जाया पुदि दिन ख निरन्तर या अले गुलिना वया चाउँदु तर ब्याकलन सवाल दुगु वया चाउँदु थैबुला छितल मथे लुए मनी छितल मथे लुए मनी थैबुरी मेला उता लुमनी कथा या जाया देमा अले वो जी गोपु चोयर गा जी लुमन के माली मख जित सक्सिन नेवा भया संगीत खेल अथवा नेपाली भया संगीत खेलन गुलिना आइएको पिँदै सक्सिन लन मंकाबी हजुर पक्कै न गुलिना चिसा मेनेनो दो लोक हना चंगदो वला न्याङका हाइदि धुको दो नुगु मेन अनिर जितेंगो दो तका दयारीको दो छुमेख सक बचाकल न्याङका दिसाले नुमे न नुमे भजिसा चञ्चल गाउँ मे आतको छिन गते गम्भीर मे बारे छि खजुलले गम्भीर मक्का बरी चञ्चलका अले नापा भम्सा काउनीले थइवे परम्परागत बाजा जनाउना ओके हाना म्यालियो चलन दुनी अब छौ माहौल म्यालियो चलन दयास्नी अले उबले पासबिन ज दया मे सब चोया बिदु आको मैचा तुइसे चंका गनाउने तेना वो मे चोयरुंगा अब मे छौ हिन्दी मे लसे चोया तर अब हिन्दी मे लसे के जुला वो अथे मरिया चोया दिख कि सना छिगु आदत अब के पूर्णता तता जि थको चाहिँ यंकेन जी अले वो मे मेउ लसे जुगलुंगल दाजुए लसे छिना दिला वो श्रावण 2 गते शनिबार दिने पिदनीको मेजुला थने खोप अले थिनी चोबी पास पिन्छ ओके म्युजिक भिडियो तयार न दिउदु वो म्युजिक भिडियो न थै टेलिभिजन पाकेन छेसना सोया दिखनी उमे छटवा चाहिँ यंके हाकुमै छ तुइसे चोंका गन्न वन्ने तेना हाकुमै छ तुइसे चोंका गन्न वन्ने तेना म्यासी चाचान्या को काका सुइतलो वंके तेना म्यासी चाचान्या को काका सुइतलो वंके तेना ब्याया न तेल मन छन्तलेला मे पिसु संसारे स्वे मेला 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 मे पिसु हे मेला येला येला हाकुमै चा छ हे येला छन्ता ची ट्याक्सी तया येला खोप केने केने न्याब्ले न ए यम छ धादा थे चोने चोने मे पिसुइ त स्वयं खुछ न पहे जीवन हने मे पिसुइ त स्वयं खुछ न पहे जीवन हने लसते सतु साजी मख पहयाना वने ये के तले ह्याउन तामाली नि हजुर पछाको भाबी मेगा त म्युजिक भिडियोले याक्ने सेखनी हजुर नेनु बले ठुली न्याइ पछि चौदास म्युजिक भिडियो सेभले अझना न्याइ पछि चनि जी पासमिन सम्मेन तेना दिउदु हजुर पक्कै न दक्ले लिपा छगो न्यस्त याजना कटे कि स्रष्टा व सर्जक या सम्मान्य नीति छिस ओ वेकैपति बाख अलि गई आख्यान त दो रेकर्ड याना चाहिँ युट्युब पाके चाहिँ प्रसारण याना चना दिएको दो ठुकै लिचो चाहिँ साहित्य प्रेमी पिन्छ चाहिँ गु किसिममा बियाचना दिएको दो गु किसिममा चाहिँ कयाचना दिएको दो वेक पिन्छ थो ज्या यानो वे कारण दयो अफैना छि गुलिन सर्जक पिन्छ सृजना यानादि वो पाठक कथा भूमि कथा थेनिउला दया दता तर थौकुने अडियो अथवा भिडियो एकदमै बला अडियो अथवा भिडियो माध्यम एकदमै बला बोले ह अडियो अथवा भिडियो माध्यम जिस याफत गटा छ एकदमै जिउ दै खत अले थुकिए तिब दै जु रेडियो सहरमा थै जाजोना ख रेडियो सहरमा थै जि बाखै निंक्यु ख उपन्यास निंक्यु ख अले उगु बाख उपन्यास रेडियो सहरमा थै निंक्यु लिसे युट्युब पाके फेसबुक पाके न उगु बाखै त सार्वजनिक या ख अले महाकवि गिरिजा प्रसाद जोशी
डक्टर अरुण सामी थोथया वो सर्जक पिनुपरि सृजना ख आ थोंकने चोया थोंकने प्रचलन दुपरि ला भजसे यानवे दता तर वो बाहेक न गथे के आछि बजारे न्याउनी बले न्याउ मरे रुंकु पति वा न्या त थाकुइ रुंकु पति अझाको कृति त छिस रेकर्ड या दता सा निंकि दता सा एकदमै अफ होला हजुर न्याथान सफु भन्थे थात्न चुना भनासुमा अवस्थान मन त न्याथान निन फैबरी अवस्था जुला वो ल्याख छिनेवा नेपाल भाषा गुलिन साहित्य सृजना दु व साहित्य सृजना बाख उपन्यास युपरि उ कथा या छौ प्रस्तुति उ कथा या रेकर्ड याना अब रेकर्ड या त न छौ उपन्यास 6 घण्टा छौ उपन्यास 7 घण्टा छौ उपन्यास 4 घण्टा अदिन जुयासनी बाखन 20 मिनेट 25 मिनेट 30 मिनेट युन जुयासनी अब धारावाहिक रूपमा प्रसारण याना अलिअलि ओके त छौ टिक्का याना तया बिउन याना सुनो जुला अब वहे उत्पादन या दुई भाषाला 6 घण्टा छौ उपन्यास उत्पादन या त योकै टाइममा ले तर जो रेडियो सगर माथै जाजो कारण हैन टिबो जुयासन अले वो एका दिपि दु भ्यूज ल्याख अझन ओके ध्यान कमला थिएन ताई गुब्ले बोले तर अति खसा त बिन गुब्ले ध्यान हुने उब्ले नि नदी ध्यान हुन कि उनी ती प्रवर्धन या प्रिजाला थर्से देदु जुया चंदु वो नेपाल भाषा या सर्जकनी गुलिन दु नेपाल भाषा नीति मापी नेपाल भाषा माके मारगा मेहनत याना दिपि वेकपिनी गु नीति देशा ख वेकपिनी गु कृति थुक त देमा तैवे छ चाहिँ थो साहित्य गुण व साहित्यिक कृति त चाहिँ गु किसिम चाहिँ लेयादी वेकपिन छ दयादेउ ख कि थ सहे अथवा चाहिँ बनिमा अथवा चाहिँ बाला तका चाहिँ छि सहे लेयादी गु ख दक्ले नापांगु प्राथमिकता दैबुला काचक न्याय मदे दुंको छिस लोमन दुंको लोमन के मजुपति अझाको विषय त दक्ले नापा प्राथमिकता बिउ खता ले गुलिङ गुलिङ एकदमै न्यायपसँग फुलाउ फुलाउ लुयावै अथवा छया यदि एबी जुल अले अनलिपाला सर्जकनी थय सक्रिय ज्यान बियादी बाखा चोमी पिन्छ बियादी उपन्यास चोमी पिन्छ बियादी त्यसै दुनियाको मुख देश पिनेन छया यदि लवे कपिनिन वना ओ वनिबले यहाँ अडियो न्यनिबले छित कल्पना या त अफिउ कथा युपरि विषय त न जुजुला अडियो दिउला न एकदमै बानाउ थान जुल्ला छ जे ओजा भिडियो तका एकदमै वो छिउ कल्पना त पनि यो हेदा अपनी भिडियो मध्येका खाली छपा वो इन्फर्मेसन दुईपटी चाहिँ फोटो तयार थियो निनिवे जुइमा थैवे खता सारा से छिस अडियो निनिबले छिउ छिस कल्पना यही वो कल्पना एकदमै महत्त्वपूर्ण ख वो कल्पना यापरि छिउपरि वो बानी भति चाहिँ कम न जुयाउन सारा से अडियो अथवा सफु बनिबरि बानी मनु त कम जो कारण अले उकेन भति चाहिँ तिब जुइ दयु न खता लिउ नीति दक्ले तयु फुलाउ परि मोरे रुंकुपति लुइका नियंकी दशा एकदमै सुख थता आनन्द वे परिस्थिति अपनी विषय खता हजुर नक्तिन देखाइदियो छ रेडियो सगरमाथा के न वाचन जुई थका तर जिस युट्युब से खस चाहिँ गठिना सुदै यो सगरमाथा यो च्यानल से ख कि छु च्यानल यो नाचे छु द गठिना चाहिँ जिस युट्युब पाके चाहिँ युट्युब अथवा फेसबुक ला जुवा थयो पेज अपलोड जी युट्युब न जुवा थयो पेज अपलोड जी अले उखे पनि प्रमोशन फेसबुक पाखे या बेना सुना युट्युब बेना यामेसना सर्चना दिल्ला छ जु नाम सर्चना दिल्ला छन जुप्री च्यानल ले लुया जुल वो बाहेक आतक जी बनोपी वेकअपी नि नाम सर्चना दिल्ला छन लुया वे तर ह्याउन बनि ढुंका छौ देका त्यो याना चाहिँ चुनौदु अझन त्यो बाइतनी अझन अझागो आफ्नो बाखौदो उपन्यास तो गुगो नेनिबले अजु छ छगु संकिपा सोसिबेन अझ न्यायबिसनी जी वो नेनिबले अझागो आफ्नो धनी बुलु बुलु त्यो याना सुनौदु वो निरन्तर जी हजुर पक्कै न चपा छेजना खलबला यागो अझन इच्छा दनी तर ई चाहिँ मजिदुङको गुजिया चाहिँ चपा छे सोयाचना दिपि सकल सकमी भाजुमे जुपिन्त अलेचिको खनिना चना दिपि सकल न्यानामी पिल्ता चाहिँ छुथेदी दक्ले दिपा दक्ले नापाला जिमीको खलबला न्याना दिला उकेनि ते यकेको सुभा अले थोइले गुलिन सक्रिय ज्याचना वो सक्रिय ज्याचना दियो छिवे भाइ नीति छिवे तजिलजी छिवे समाज नीति छुयाफै गयाफै त किस्म सक्रिय ज्याचना को खता जेजको मुखो थरे सक्रिय ज्याचना दिपि आपलो दु गथे कि थो नेपाल भाषा ज्याजो संजना सुना दिगु दस थो ज्याजो न उके नीति हे छ वो योगदान ख उके थो ज्याजो त न उले माइना दिमाला गुलिन नेवा पसन जुगु गतिविधि ख उगु दक्को गतिविधि त उले माइना दिमा छरास छुदु नेवा भाषा याबले तका नेसल लुइ बले थो जीवन याकेको नीति नेवा भाषा तिब बिउ मोबिउ तइगु नेस छगु तस्क लिसबि थाकुगु नेस जुयाबि फुत्र सक्षिन याना सुनिगु तइगु थगु मा भा जुया खत अले थुली याना चोपिन्छ थुली याउ टोटल गाटा छ छि अझ लिउनलाई बोले ख गुलिन सक्रिय जुया सुना दिपि दु वेकअप इन त सकल चेतना माइना दिस सकल चेतना हपाबिया दिस सकल चेतना तिब बिया दिस अले छुन सृजना जुले निन्यु
वो प्रतिक्रिया बियो सोच यहाँ दिस भालाउन दै बामलाउन दै बामलासा सुधारिया कथा प्रतिक्रिया बिमाला बामलासा एकदमै निरुत्साहित आएको कथा मुक्त बालासा बाला कथा प्रतिक्रिया बिमा अछि त गुलिन जाइन ओके प्रतिक्रिया छिसा गुलिन दया दिएर ओके उत्साह बियो उत्साह बियो कि नु दिने जग मुखो आन उत्साह बियो जिसले वरिष्ठ व्यक्तित्व पि वरिष्ठ पि सुना समाज योगदान याना चुना दिगु वेक पिन त न छिसा प्रतिक्रिया बिया दिला छ वेक पिन ज्या वेक पिन उत्साहित ज्या दिउ ज्या ओ ज्या छ छिसा साधारण यामा थैवे कत व इना पछो याना नेपाल भाषा जुगु प्रत्येक सृजना त उले माइना दिस हननस्क द्वारे नाछि त थया गुखा थुगु ज्याजो साधारण सोया चुना दिस भारतको टेलिभिजन या योगदान आपलादु कलाकार पिनिगु नीति याना चौ जान सदा लुमंकी मागु ज्यादु थुगु टेलिभिजन याना न्याब्ले प्रगति जिमा थय इना पया थुगु हे भलसा अले थोहे भितुने एकेको सुधार हजुर सक्ने भाजमेजबी थौचिसा चपाची हने बहमा कलाकार अले लोकौहामा मेहालामी चोमी नापनाप नेपाल निबा पत्रकार राष्ट्रिय दबुया केन्द्रीय नाया भाजु सुरजवीर बज्राचार्य जुयाता बनागो ख अले वे कयको हे नुक दुनिया ख नेनागो खदासा चपाची पाखे अग्रज्यात हना बना अले नुगु पुस्तियात हपा बिगो कुतन जुया चंगो ख थयगु ज्याजो छित कथिताल छुन सला सुजाप्त स जिमिता पक्कै न सपते आदि तका फला चकासे मेगुवाले हना मे मसम पहाजना जि चपासे द वेगु हेजी मेगुवा तकै नि तिन जिता न बायो निगु उजं बिया दिस थौया तबा शुभ